Добар ден, ученици! Добро дојдовте на денешната лекција по предметот германски јазик во 6-то одделение. Das Konzert fängt an. Концертот започнува. Пред да почнеме со денешната лекција, прво ќе ги повториме прашалните зборови кои што ви се веќе изучени. Прашалниот збор веа, во превод кој, ќе видиме и неколку примери. Wer bist du? Ich bin Iva. Кој си ти? Јас сум Ива. И wer ist das? Das ist Tom. Кој е тоа? Тоа е Том. И прашалниот збор ви, во превод како? Wie heißt du? Ich heiße Iva. Како се викаш ти? Јас се викам Ива. Овие два прашални збора се користат кога сакаме да прашаме некој да ни се представи. Ги спомнуваме пред денешната лекција затоа што ќе ви бидат поставени прашања и вие ќе треба да го одговорите точниот одговор. Прашањата се со овие прашални зборови. Прво ќе слушнеме една најава на радио, но претходно да ги погледнеме прашањата кои што вие ќе треба да ги одговорите откако ќе слушнете таа најава. Тука имаме три прашања. Wer ist das? Wie heißt die Gruppe? И wer ist das? Исто како првото прашање. За секое прашање имаме три понудени одговори, од кои се разбира само еден е точен. Пред секој одговор стои бројка и збирот на точните одговори го дава бројот 15. Сега разгледате ги прашањата и потоа ќе ја слушнеме најавата. Да слушнеме. Konzert fängt an. Freunde, hier ist wieder euer... Danke. Hier ist euer Wiki von der besten Musik in Deutschland. Ach, was sage ich in ganz Europa? Euer Wiki von AZ3. Hallo Fans! Hallo Vicky! Natürlich seid ihr, weil ihr Rocky O sehen wollt. Klar, woher? Jetzt gleich habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Man kennt sie in ganz Deutschland. Ihr wisst es. Hallo, hallo. Ist bereits die Nummer 10 der Hitparade. Auch in Österreich und der Schweiz sind sie mit dem Song schon in den Charts. Und hier ist sie, die Gruppe Popcorn. Also ich kenne sie alle. Guck mal, der gut geschafft. Das ist Mann. Der spielt doch toll, oder? Der Keyboard-Spieler, das ist Tobias. Der Bass ist Fabian. Und der Schlagzeuger ist Andreas. Sind sie nicht super? Und dann kommt Tommy. Tommy ist der Sänger. Tommy! Најавата ќе ја слушнеме уште еднаш. Das Konzert fängt an. Hier ist wieder euer... Danke. Hier ist euer Wiki vom Sender mit der besten Musik in Deutschland. Ach, was sage ich in ganz Europa? Euer Wiki von AZ3.
Hallo Fans! Hallo! Natürlich seid ihr hier, weil ihr Rocky O sehen wollt. Klar, aber vorher, jetzt gleich, habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Man kennt sie in ganz Deutschland. Ihr letzter Hit, Hallo, 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 ist bereits die Nummer 10 der Hitparade. Auch in Österreich und der Schweiz sind sie mit ihrem Song schon in den Charts. Und hier ist sie, die Gruppe Popcorn. Kennst du eigentlich die Popcorns? Also ich kenne sie alle. Guck mal, der mit der guten Kappe, das ist Manni. Der spielt doch toll, oder? Der Keyboardspieler, das ist Tobias. Der Bass ist Fabian. Und der Schlagzeuger heißt Andreas. Sind sie nicht super? Dann sag mal Tommy. Tommy ist der Sänger. Tommy! Сега, ученици, паузирайте го видеото и обидете се да одговорите точно на овие 3 прашања. Сигурно го забележавте зборот зенга во понудените одговори на третото прашање. Тоа е именка од машки род Деа Зенга, што значи во превод пеач, и ќе го поврземе со глаголот зинген, пее. А сега да ги видиме точните одговори. На првото прашање, точниот одговор е 2, диџеј Мики. На второто прашање, точниот одговор е 6, Поп-топ. И на третото прашање, точниот одговор е 7, Зенга, Томи, и збирот е 15. Тоа беше се за денешниот час. Ви благодарам на вниманието.